Tariki mirongo ili na kenda nende mweri niyo kenda mwaka yungirele mirongo na ile karigira no direte ntuku njia na kinyai na machiara ya meya orine ntuku ruari niyo rais ondegoro ya Kenya Daitari William Samoei Ruto direte nende kirugoro kiambunge arako karine nene karo kiambunge nene na kinyambunge ya Senate bairinganirete Ruto nende kiraro kinedirete ya kiara kiamantu kadumba kinye gimibango iradirikari ki arenione ndio tira Kenya ni kwithira egieta na mbere yana ngia mangeto kedani ndete kureta era Weru ari na kinyamanto yege mpara nonto bwithirite ninde bukioneka kuringithia kuntu mwanya agrimanto yege ninde rwari Weru ari no ithiro kiara na batu kurukira 40321 na no tukethira tukela kia maoni yaku na kinyana ende kurikanie kiro ari roto Weru ari kiremu bango yagaro ya siasa ruiro rwari tukethira ninde tukimureka na njirendene Weru ari yamwe yara tukupanganiretie Rais William Ruto kwari agekero kimbunge chiyele na Korea mbunge nende kwethira imo atambaru kenda kuingia mairani yake Gakenke kwithira gate imwera yomara chuka na wento murume kwithira akwirete ntere chia kamara wandi achogoria na oritoa kuremwa igweta na mbere na mathomo ntere chetia ni ori mpanga ya mpara idirite gita na mbere kwanda nkunyo na boteithia kumamura bioro bionde ndene ya chukuru ya murungene lare nyuma ya kwirikana mwana kwa kwende nyumene aomba kwithira akiretwa ni muchiari chukuru Weru ari nende mone yato madithia ni Maureen Komen na ngeto Phineas imana na ndoto chero da moi kamberia da ichuchiongwa Mutungeria wandegoro Daitari William Samoei Ruto na rombete ya bunge kuatanira kenda mwati ya kuingia nende kidao tokio chokaniri uchumi wandegoro akereke karo kia mwe kia mbunge nene na kinya Senate kirani kio kiambere kia kwaria Dr. Ruto nkuru kinedirite nende ya kinyela kia ruariro kiro kia ntuku nende ya kunyudu muma akiuga ate akareta kigena kia gukiria biachara banina nkuru kimanto yegeweka mudido na kwagiriria ogima Rais wa patano wa ndegoro ya Kenya Daitari William Samoei Ruto na rugoretie mbunge ya 13 ntuku ya Weru ari kiri karobinene bia mbunge u Rais Ruto na ukitia kanya kana koria bunge omwata mbaru kire kuingia mawirani ya redrite ya gikaira Kenya na njiraya gutegera boega oritingwe bwathirikari yekie I will run an administration that is open, that is transparent. And my administration will rely on oversight from this House to make sure the public gets value for every cent invested in every policy, project, and program. Itene okau nongelete na kuwa kinyati ya dirikari kieni ote ya ndoangichi ondeche dirikari rurioro gambidania kienda kinyamagamba ya redrite nende ya turakoti ya tereketie otira ni ya kukinyamudia. The judiciary is an arm of government just like parliament, and my administration will be intentional in respecting the constitutionally mandated systems of checks and balances. It is in this spirit that I will be seeking additional resources to support the bottom-up scaling of justice and empower the judiciary to acquire capacity and develop the infrastructure needed to more efficiently adjudicate and expeditiously conclude corruption cases, commercial disputes, and all other matters that today are a huge backlog on the judiciary. Ministry ya midhikalentore ni murikibo kadhaa Ruto awete dirikari yekie ekamureka rwangirorore mikenda kongela kinyinto bira Kenya yedera ekenda kia kirende goruingi. We are on a mission to dramatically scale up productivity in agriculture and make sure that every Kenyan farmer, fisherman, and pastoralist contributes to sustainable economic growth
by contributing to adequate and affordable food, generating greater incomes, and producing the raw materials required by the agro-industrial and manufacturing value chains. This will boost Kenya's export performance and create millions of jobs. Ere ukura kwa biashara Ruto nethirite akiarira kia amantu yegia ntuwikirwa maukuni amaya marandu niyo CRB arauwite baingi ba biashara ibara miuchiukiria kumania na bokore mokona mikobo nonto babo kwithira nindi bekiri kiri CRB. Affordable credit makes a huge difference in the rate of business growth. Access to affordable credit is like a magic formula. The current Credit Reference Bureau approach of blacklisting debtors is zero-sum, punitive, and has arbitrarily locked millions of business out of the credit system. Na kile manto yegi wakiwa nyumba kana housing auwete ni unto thirikari yeki ikedire kela kiana kuthangia kirabo kadha kienda mukenya wonde ona kirio. I also wish to express our intention to bring to this House legislative proposals to provide a framework for a housing offtake plan, which will create incentives for developers to invest more money into our housing strategy and on the strength of guaranteed offtake of completed units. Ogima pamwere kinyabuo woteti nyuma kero arero rais. And through your support, we will restructure our primary health system so that we put more resources into promotive, preventive, and early diagnosis. A key driver of this realization is the National Health Insurance Fund, whose restructuring is not only necessary for efficiency, but also enables it become a fit-for-purpose social insurance scheme that caters for all, including those suffering from chronic diseases. Na kire mutugo ya Kenya kwithira kiromba marando ya nene kuma kinde goringi Ruto aina bobo kuwa. Everything else we have to borrow. The government members should never borrow to finance recurrent expenditure. It is not right, it is not prudent, it is not sustainable, it is simply wrong. We must bring ourselves and our country to sanity. Over the next 3 years, we must reverse this and go back to the situation where government contributes to the national saving efforts by keeping recurrent expenditure below revenue. Na untobu kedra ne ndebo yake na kibangi ni ate Rais William Samoei Ruto na direte akiarira kiaute diobrane ndi wadirete bokioneka kumaniana kegina ke CDF untobu direte akiwa no mwanka bwarirwe to the National Government Constituency Development Fund has made in making life better for our citizens. Having served in Parliament for 15 years, before and after the establishment of the National Government CDF, I know the difference it makes is monumental. I believe there is a way CDF can be aligned to the tenets of the Constitution. In this regard, I also extend to her that both houses should also be adequately resourced for oversight duties. Ende Ruto atiuli kwela mikweya gisiasa kirebara edirite china na naboke kidurano kiviru. The sitting deputy president became the candidate of the opposition. And the leader of the opposition became the candidate of government. And as things would be, the opposition candidate won the election and became president. And the president became the leader of the opposition party.
That's the beauty of our democracy. And it only happens in Kenya. In the process, akirikiria rais ona uretia bunge kwithira ninde bakirita ngwira ithirite baikakia bunge kenda batikethira bakiringa muringi kura mbi na kenda kinya bomba kwithira baimutethakia. Let us all play our part in the service of our employers, the people of Kenya. I will be making other statements going into the future. I will make my statement today short. May the good Lord bless you, and God bless the great people of Kenya. Thank you. Mutongeria wande kurule mtoto wa muthenyeru arine ndene thirite akiamukairwo ni jeshi kire mambura yaone ndi mbere ya muingi kuma ariko nyumo mayo tongeria na rethirite ni ndi gita na mbere na kwariria gikaro kembere kyambunge ya 13 nchencho cha jeshi o amone ndi na gwikiro kithurano kana irethirite yaikairwo ni ontobithirite ni ndi bukioneka nteri uchembunge kaitano kau abunge na kinyama seneta mwanyi bethirite bakiruta moni yeguru ya rais Ruare baingi bone ndi bakioneka kurukatha manikio twa Nteto Anthony Kathenya na ukare mbunge na utwachio. Mambura maurugure bwa bunge maambire na utaratibu bwa kawaida. Rais William Ruto agekagwa gwaridi ya heshima na ile lale ya mbere kuma kunyumuma ta rais wa ndeno. Mambura mama makeju kagenda kinga itugwetuka itano. Rais William Ruto amukire nyumbani nonene ya bunge ni muninu wa Rigathi Gachagua amuna speaker wa bunge nene na ile ya Senate. Kire ntuku nonene ne agitio nyombene ya bunge ilali na wikarebwa kuigana kuma itoengo jionde jawe karia. Ojo ni musemani wa mbele wa Rais William Ruto kuomba kwithirwa age inspect guardian ya heshima na kile ntuku jejete muno kile misemani minene ya kithirikali akaomba kwithirwa akirigirwa kuthithio tabobo. Nyume ya Rais William Ruto kuruguria bunge ne 13 abunge kuma kaunti ya Meru na Tharaka Nithi balali na bobo wa kuga. Hata mambo ya Hustlers Fund ameongea, mambo ya stima, mambo ya maji na mambo ya vile uchumi ya Kenya itafufuliwa tena na mahali imefika. Yeye ni rais wa Kenya, sio wa Kenya kwanza, ni wa wote, akiwa mtu yote. Achoka weta mantu ya ura akonda kurespond kiri parere kuo nonto bakwaga mbura na uwa kwena family nguruki ngirida to manatano ira cia thirikite nonto bakwithwa kwena mpara na uwa gitari akona erori kadari itana mwisho kuchwira antu irio arenda kuthithia serikali wethire ni kantu bakwirimira irio bio bakaithira batikuyo impara nonto bakutha bakona irio bakwana alafu nende itari akathukira dharura kuchwa irio nikenda antu bara bakomba kona baina mpara thai bakomba kona irio bakwana. President kwaria muno mantu magokeria antu kuma nde wetia kuregoro na uga muno mantu ni ma criminalization of small enterprises. Watu kanto baba mberedi biashara ile nini batikariyo tabo criminals. Ukembera kontoka kuka nini? County council ne koyere. Ukembera kontoka kuka nini? Kenya revenue ne koyere. Ukembera kontoka kuka nini? Polisi ne koyere. Lakini yeye president ugaterere akahakikisha kwamba there is no criminalization of small enterprises such that to biashara toto nini akatuedia free igwa wetandi criminalization. Muntu amberia kuendia tumakarato wake ingwetegeria through parliament na through county assemblies tuesiomia simwa baba county na simwa baba parliament toro sheriri takinyeria mwananchi omo nini buru auga kagwathania ndiguru yonde no ntu iturari kurene na ntu bararingite kura ntere mwanya auga gaitira Kenya gwibonde bagwatanirite atethero na mukenya wa Kenya kwanza kama mukenya wa Azimio. So president commitment une jega monono ntu antu bakauma kurene sendirete kuringirite kura ni thairo ina wasiwasi kethera bakomba kuona maendeleo kana opportunities ira thirikari ejanagia nacio. Natari nkuona ni speech ya president ni ukarie njega very fair, very short but very heavy.
na Nteto ila chonde alia ikathithwe chonde ingwete kia the next 10 years tuketherwa tuena thirikari njega na tuena thiguru very stable. Speech ya President Narua ni ukari speech njega muno enkwe na yerekeretie manto ya kutethia thiguru yetu ya Kenya na ririe manto ya mega muno bwa mbere ya kuga tukagita kuromba mbecha tayo borrowing kutethirwa thirikari yawe kiromba mbeca agochoka auga CDF etiura kou antu betu ba Meru na ba Southiment CDF ikethirwa irio kou mbasari iria ironekana ikethirwa irio na mbasari ikethirwa igitethagia muno ana babome na babate guchiumba ni ana betu auga ana betu no mwanka banenkerwe kanya gakwithira bakamba iria kuthithia mantu ja technology na auga ana bonde barabena ideas kana innovation yu ka fundwa thirikari kethoete ana bau baraba kwenda kuthithia mantu ya digital technology ke mantu maingi muno kiwi gintu kingi atethia ana betu ndene ya buri na kwenda muno gutap talent na talent irimo ategerete muno ni digital economy. Kuma barabarani ya Parliament amuji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Mathomo nterechetiania nende mwankene ya Meru na Isiolo yaukite kurema burukumania na kiaramo kira kithirite ikireta mparenene nterewa nende anabake lazimika kwithira bakiria michini onto batena kuria nara kari arimo na kinyachi ari bakwa baingi bana babatumba ukarakirasi ne batirete ntuko yonde nterechetiania nende amona kwithira mbura itithirite kiana ne batonyete adharene kumania na miunda iyo kwithira kido kairwa ninkamera chiare kuma county motori Isiolo Kelvin Kimadi na liungete nterina o notoni mbicha yongo branende ukarinteri ukirono rora mwanya mwankatha iyo ntere mwanya ndwandende ciatiania thine mparaka yandite nkunyo na urito muno na rakinya kithomo kiriwatine mashukuru na yamo yara ya yuntuku na bo inyuma ya mburotira kuo kwa nkulukia miaka 2.5 ithirira iyo ana baskuru batekwa na bia korea ekoroba bara na miaka ya 7 batekwa na bia korea iba kwetha bainye libo nene muno tafadhali katukuromba thirikari ya Kenya ya Samuel William Ruto iba twalelie ruterero kuma kiremu mwanka kura kwetwa Kandebe mwanka uturanjire mwerondro twinde imparena turetia kwe muntu kwetha nikabui na kuringana na arimo bane na mashukuru yawe irio maburu aleilo bana inge mwanya ithio lonkirite nao iba kuwa uma kithomo kiruwati na bona na Nairobi riore na buru thirikari nene wa Mone County kana kinyantu bawendi bobo ya ukumila ati ni onto kwaria uma kithomo buru kwanganga ke kwanganga nao umabungwa iba inyiritwe no turimo no kona mwana ukiritana kona na mami kirasine ana baisi ndibongwa ketha twana turumara tugeta kumama na umitine ndina roje skuru ana ngukara kinyanke bakana nyegweta kunywa ruje no ntuikomenya ruje aro asirerita ampara na nini ngabagiria kunywa ruje atana ro skuru wero wishas baraba bainkoro chiotethia batutetheri ana batwe irio tumbe ku sustain ana chukuru kwe bamunya bakugirikira klasine nande utumenya gwitana mwana okugirika klasine mwana wina mpara atikyo agwata inyoga itana atukyo agwata nande kyo kona tukiumara turi ali muguchwa kuromba all over kiwelo wishas barabe na uweso jabo batutethia gwikinya kura nabo bwiburia kinyabu kinyikirore mburungamiro kithomo tigania isti kinyawe akiromba utethio bwa mpui watoto hawana chakula hata kuna shule yetu moja hata tuna walimu staff members wanata jitolea kupata chakula yao watoto kule chini ili ile staff wamechanga na ili wakule tukipata chakula watoto wote wanakaa kwa shule wako wengi kwa darasa hakuna yule anakosa kufika kwa shule kwa hivyo napenda kuwaomba washikadau watu wote makanisa msikiti wale wamebarikiwa na Mwenyezi Mungu watusaidie ili watoto wapate chakula na wakae kwa shule
na masomo endelee. Murungamiri wa ikundi kiteka kithirikari ya Fund Kenya Mangreti Kiara uria ucio mitina kainya kaka igirikoyanirwo binini burukiri aritoba ushukuru ni indwande icini lekite dai atuba bengi berara mpara batenda bya kuria batenda weregero na ukethira mwekoro enana lakini atenda bya kubanekera namba 2 ani batere skuru namba 3 kinya kwe atuba urira mesie bado chwana na otebia kiyo otiba roga bieku so ankaro mbajo ntuimbije tutegane ne meshene jaja urawe na kijaka kamuchere kamwe kamuchere ka 25 kilos chwachukuru ere so nieje nikenda ukaomba kuba tethia jonto arimo ibakuthiuruka mono bakirombaga lakini imbije twithe tuteganende so ukethwa ina gatumba gukira skuru iji kakinya family ira kwina ugwera na thina tafadhali tukikanirieni nkiripotera Weru TV kumatiania mbeta wa Kelvin Kimathi na ni kumira kindeto yunende ya Kelvin Kimathi tukada tukiona akanya kakunoka indi nchokerete na Nteto ingi. Mwezi huu entertainment ni local kama kawaida. Issues za kifamilia zimekuwa kali katika jua kali. Sanura anacheza kama yeye ili kuepuka mashida zinazomwandama. Aiden apata information muhimu ambayo inaweza kuwa game changer katika Salem. Na je, Fataki atafanyaje Yalua akiwa taabani? Finally, Joro anapatana na macho wake na customer. Kutaendaje? Tunawaletea the best local entertainment kwenye Maisha Magic Plus, channel 163 kwenye DSTV, channel 8 kwenye Go TV. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni raturi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Imarisha burudani yako na Star Times. Jipambe na surprises za kipekee kwenye channel zetu za watoto, filamu za Hollywood, Nollywood na Bollywood. Upinzani unaposisimua magwiji, mabao kalikali kutoka ligi kuu ya Ulaya Bundesliga. Telenovelas moto za kuguza moyo wako. Kama ni wanyamapori au mtindo wa kimaisha, unapata zaidi kwenye Star Times kwa bei ile ile. Jiunge sasa kwenye Aerial Classic Bouquet kwa shilingi 899. Utazame zaidi ya chaneli 75 au Dish Smart Bouquet kwa shilingi 999 tu kwa zaidi ya chaneli 105 kwa siku 30. Burudani ya hali ya juu kwa bei ya furaha. Bwana ntoba kudiraini wetete nambere kwatana na oni kendero chieto kigirane ndi gikarite tamutugo yo makareke awagia county yadarakanithia karibachuka ibarombe ibondirite nindi bakiro kaira kimakania narabedirite gakenke gakone gaikantukwe mwega Thaa Imwe rene yo maronto branende umaketia kari agribanto rene ndi bachumiretia na kumeneria kare yore kote kumenyeka no gudityo nyumobo ntere chamara nako taburume wakuruba miaka 40 akurete nturene ya kemara chogoria netira menyeka kira kimurete bamone ndi babaraba kugirete ontobo bari uwati ntumrume ona kwagerukiri na gutika thina au karinako ene nyumene edira nindi etirimo wakwite Samuel gashimakato echio na gandeni ya muro wa maran terecha kadwana norukirirwa emunde akari baraukite kwithira mwiri gwa kana gaka muntu karume karaga kuonekana gataga uchiarwa emunde gatetwendeni ya rujiruru
Mwere wakagenkega ku raukire kuonwa na karibara bakuraukite gutaroje muroni ojo aramwe no gubatira menyano gina wako kana itumi bya gutakanaga ku mberi we kana gate mara ndati we kunya ndati gukona ndathi ndethera go bukana na gikana kwe gakoro gakwena nkunyo na kwena ntundu ndethera gakurumania ndaya muroni andachania mara no ndandethera kana ke royini kagenke na kana ku kulingana bora konekete kana ku katete totugo kakwibathuranite pe nontu gakwika muntu karume mwana no uciaro nontu ena nkunyo inkuru ntundu ni inkuru no karaiza kana ku nontu gikuringa kana ku na gakigirwe bantu mbere kugera royeni kana ku kale moyo nontu kana ku gaciero kaumete na into byako bionde onto bobwende ibuthuritie akariba nterino barabakuga tiro ikarikare ya mbere nterino banda ya kana ku koragere to antu badato emunde kana ku ko bakinyaga antu bana antobu tio tore ana yuthi nkwegwa antobu bwebo do kumono mtu agya mimba yake na baterire ntu akogya mimba akaciara kana gake tikothia gutakana na agumuroni ntontobu nontobo do kumono mono acha ibatia kuthomagira mwana ntu akogenda ibarie na bompora na kugenda atiku gutweka ni mwana skulu kugenda atiku gutweka ni mucho kithomo afisa bagituo kia borichi akathwana ibajukitie mwiri wa kagenkega ku araba chuka igite mochare ya chibitari ya rufaa ya chuka akariba nterino bakiuragia thirikari iruthe otwiria bokugana bwa ikarekarire mwanka ura atetekana ku ekirwe mpeni na ajukirwe tagaria mwari uyu arutira weranu kama mama uyu arutira weranu na arutira wero muthoku weranu tochunguche no ararutira weranu kenda yukirwe tagari ukagwa gutete kana mara in case na kaba we umerie mbere watikirumie kurubaba ukaraba kiura yatere uyu akwira akona kana thirikari ne bateri gucubira ntobu gukaya ko batanete mena thina itoro thirikari gashughulika mantu mamatanete Lucy Mugambi uranwe murugamiri wa Ntoreno na kuria aciari baraba ejagwa ana batakobenda bachuage uteithio kwa thirikari bantu akuruthonto tabobo eria manenja wana mutino chunguche ana buba kothi chukuru na ekoro baba akwete amenye mwekoro wakaya kwa mwekoro na akwete achunguche amenye kana karutire ndenu kana kaciaria kana ata na indo anaka yoke na nyo chunguche no ana baba athia chukuru mboritheria ngiolithageria mwanga tumenye uyu ruteta gurenu no wanaona twamenya tukamuthukiria tagaria na kunde ni gicigo kia mara muntu umwe wa ukuruba mianka ta 40 na ithiritwe akwirite ntereche kamara chogoria kuringana na akari muntu uju ura akumenyekana ta mutugi wa nkonge na ura aumite ntereche Weru atwire kuruta ibarua muchi wa chogoria agento tata inyanya na nushubu ngwatire ripoti ati kwi mtu ukwirite nyuma ya Milimani Flats within Chogoria town which is in Chogoria sublocation na nenkinyireo na nda confirm obu mtu atiyo after that nendingire ripoti kwa my supervisors aririkana ati kuonekanaga ari na thina nwairi ku mathaa marukiri ara akari barigaritwe Nteto ino cia gikuo giake twamonete rukiri tionto bakamara na te ukale na thina na iriko tete tukomea thina ni kuyaumira tionto bakamara tikatwarigara twambo kulombo saidisi ke mwana wetu tawesibo natwamba kumutethia kulingana bukaombekana ende mwiri wake no jukitwe ibori chibagituo gia Chogoria na wagaigwa mochare ya chibitari ya rufaa ya chuka nkiripotera Weru TV kuma muroni wa mara ntereche kathwana gicigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima angana kuna tenende kumirete makanende ni achukuru ya murongoroni primary ira ntereche lara nyuma ya kwirikana ati kwe mwana umwedirete akio ya kirone kechukuru mabisa bakoro na mitino one bedirete baikinya na mpwina kwamberia guchwana na mwana ona nyuma ya kumamura bioro bionde na kumwachia bedirete nende bakireka umuchwa ende Dekene nke nyuma ya bokurekania na ontubunende mwana ora kurekana kwa kirone na chumiririe adia tene na chiari baki ontubura bedirete nende boyuka kiage kenore ngende ne chukuru mwana bo madomo yedirete nende akironga makwa mwankantu kwa Jumatatu kenda kwa kanya kagita kauchokaniria biorobi Nicholas Chabari na utoachio asubuhi mapema mwalimu wa darasa la kwanza alipoenda darasani akaita watoto register. Wale watoto hawakuwa darasani. Aliuliza watoto wengine wakasema mtoto kwa jina Emmanuel
alionekana darasani asubuhi mapema, akaletwa na mama yake. Alafu wakati mwalimu aliingia alikuwa ametoroka. So mwalimu akatuma watoto wamtafute pande ya choo, pande hii. So watoto walipokuja kumtafuta, hao watoto wengine walikuwa karibu na choo huko, wakaanza kusema Emmanuel ameanguka kwa choo. So walipoita walimu wakija, watoto wakapiga nduru ati ameanguka kwa choo. Cukuru ya primary ya Murungene ntuo ya muthi arito bajire bana wirigiro bakuthi na mbena kuthoma ota withire no ndi na umutingwa wirago utire kiathi na kumania na mbuna gituma akia arito bacukuru enu ya Murungene ya kujiria kirindi gia anto obatoni ya lare bonthe bakienda akona aburago karakarire na ciari na babaithiro abana moni nkurani imanto ya yoko bafaisha ciari na tukaibwa tuteanirite rira na betu bakwithira be cukuru jeji kioro kio yurene na kioro kiu kiongwa na baicidi bakwiya ibioro bire besamani biogo wa muromo yu munene ile kioro kitemya ko murango ugumira nyumba ugakulolia kana ugumirite murango ya kioro kalina kala kioro ko tumira ikalina kana ne seiti kana nyamuntu munene na mirora kama mwana munyi nikana kena miaka 5 katabati kwendera kaeta kioro ne kongo mwalimu atakolele mwalimu abati kwendi mwana kuma grade 1 amwenda sikioro na kikisho tora sikana keta kongwa mabitha aba thirikari ba andu angi mwanya mwanya bothurana na bona gocheria abura bagatigire bocherania na kana gakua kwirikana ikagwire kioroni igiki mikenda kathina mbe na kurutwa kana kinya mwiri igwako orutwa na kioro kikianjiria akomorwa na anto bakithongagira kukinya kwenda gutetheria no ende nyuma ayandarika inkai umogo baraba kuriba mabitha aba kurwa na mwanki akuthongira kioroni giki manto mamomera na umagaruka kenda kinya we kugirika na kumani na kirende kinene kiage kwe cukuru eno kijeta kuraithĩria mantu mama gĩotwĩka takai kwangaratania kinya mantu umegie kuonokia amojo wakana gakua kwĩrĩkana kare kirinyani mabitha baborithi bathu cia itagaria kwanjire kuringa kinya tiangas na bo akari panjiria kinya kugerana maiga Ntubao spindi wa mutua teto William Reting ameneretie sisi wote tulikuja kwa kitendo moja tukuje tuokoe mtoto. Lakini nilishangaa sana kuona wananchi wanakonga maye polisi. Wanakonga maye polisi kisa na maana haijulikani kwa nini. No ende nyuma ya bioro bibiko njwana gukorwa aburu mwana atironeka akioroni gikiura kwirikana na gwiteku ontubura botumire atongeria bonthe bokaria bagwatanira akinya na babangi na ukaranthe goro kuraithĩria na atamanto mamakari. Wakati wazazi na hayo mambo yameenea, mtoto aliletwa na mama yule alisemekana ameanguka kwa choo. Mama akakuja na yeye, tukaongea na yeye na tuko na mtoto ako safe. Na hatungesema hatutafanya hii kazi ya kuokoa ati mtoto hatujamuona sasa. So ile kazi tumefanya kazi mzuri. Tulikuwa tunafanya kazi mzuri tukitafuta mtoto. Na kwa neema ya Mungu amefanya nini? Ameepesha mtoto, si mtoto ameanguka kwa shimo. So hiyo jo tumeangalia kila kitu na hakuna kitu kama mtoto mwingine ako ndani. Na walimu wameconfirm hakuna. Ende mabitha aba mono batongoretie kithomo nterino cia Gebenoth bauga cukuru eno tichokwa kuthomwa mwanka arira bioro bibi kathondekwa. Kwa wazazi wale ambao wako na watoto kwa hii shule hatutakuja shule kesho kwa sababu ya choo imebomolewa. Watoto watakuja Monday next week. Washikadau wakikutana waone vile tunaweza fanya tujenge vyo vingine. Twasiomia tuhakikishe ati tutetheria ora tukukumba kwakisa ndamenjera ya karika tukiura cia mwana u kana tukenda kona ketha kwe mwana wite ya kwe ucokanirwe the ciorobi wakwa na byakwa cioro modern kuma Murungene primary betan class Chabari. Tugoinka nyuma munini wa Rais Rigathi Gachagua gutumiria thirikari yone ndegetekeria antu gucoka kurema mithone rwaria rui wethirite nendo rukireta andu aria nkuranie kuma kiri Kenya bantere mwanya mwanya
amuna bonendi kwina barabethirite bakioneka gukinira mugambo yoyo Rigathi Gachagua ryo gucokia shamba system bane akaribagisyo bunge kibore barabari ma mwithone mbere ya kwingatwa ndene mwitho mwakeno ngirile 18 mwarike to Nteto moira kirgia na timanitie na rimibana atutuna na ripoti Tukuinga yake nyuma ya munini wa rais Yoweri Rigathi Gachagua kuuga ate kwena yendekithira kurugara mito ira ya ingiro na akari gucokera urimi wito ne kairi. Mimi nasema hii serikali ni yenu. Tumetoa order wananchi wapewe nafasi walime msitu, ndio tuongeze chakula kwa Kenya hii. Sasa iko haja gani kukataza watu kulima mahindi alafu tunaenda kutoa mahindi ng'ambo? Ni ujinga, si ujinga? Na nde akari gisigone bore na baraba nkene na mito na baraba goneka kumene na urimi mwitone ni basumirite na kwariria Nteto iji bakiwa kuma mwito jo kuingwa ni basokire na nyuma nene na kurumeno ne wagiba bya kuria na sio factory cia watori bwamba wikiringekana kuingwa. Ona Gachagua araugire no turime mwitone ndenda bekire manani gokomete ni ora tutakue twata goboni nyana ara mete maminde guru metege kora antu ibaitete mbecha na baegwita mbecha bagura mete yakwa ruguri totari athine nyingi itware jana tukanywa na tukona ngunya cia gwikira na ana bageta skuru na ndaba kwingwa na nde twatika bare njabo nde na nde tukwagora tuthithia kinya deputy president wetu Gachagua uraraugire mantu amwito rugurwe nde twaruguriri mwito twa tuya mucene itwona bya kuria tukona bya kunywa bati nya jantu ba machaka tutathina nyantu ba thirikari ntuito kuiremera na nande akariba baraba nkene na mwito jojo musene barua mwito jojo kaya kurugurwa batonya kuna kurima na kuritango gingi mwanya mwanyire barita ja ukanyuma nikenda kinya kwenga mparera itete na mbere kurumira ntere mwanya njande gurune ndere kwe minge muno kenda to mpara yumba gutweka no ntuba kwethirwa mparera inge indene Kenya ikwethirwa mitu ete kurimwa myunda ne nyire ngaine aurire nae utethio bu Gachagua jete abu na tutethio na tubatige kurwa nawe ni mwito na rugura mwito tuone akuri thaia tuone akurima na tuone akuta bia kula na kunywa no tule impara twe machaka aja parugure mwito ne kenda tukomba kurima na tuande mite imbeje antu bakebere chiate athao iba anda mete mono ne miariere igeki na kugwata mbaru ni MC wa kibirisi aja wenje ko mwiriki o amwe na Elijah Kirimi ura wa MC wa wandio kanyuma na uro twira ari mustari na jwa mbere gutetera uruguri bo mito nkenete mono no twiromba ringi ndathithitie gitara campaign ndiegie kurugurirwo mwito turima iri address to ni thirikari ria twathurire na indirigiro directives ira chieja ni na inkuromba mantu yo jathithike mpui nikenda mpara yeje twinayo ithiro ina kagita gakai gakumithiria nontu crops ya ikwachie tukatonya mwitone ona ndikambirio kurema na makiu mitu iteaganga mbura kinya kwina mbura nkai itomba kurema ikwachie na mpempe na biakura so ndingiromba mantu yo jathithika mpui kenda by January February twithwa tukumba guproduce biakura bia kung'ana. Number 2 kwina area nene muno ina miti mikuru especially togeta muto joto kiene na ara miti ke kwora amiti yani ne kurerege kuma ikunundene no toriuga negitwe ando engi nonto ega create opportunity injeru na employment nonto antu barabari so miras bonde barabatura mpau itingabira byonde byatura kibechi bya ingero na ndene Kenya bya provide opportunity ke youth antu bambire kuona ngugi cia watura mpau nki reportera Weru TV kuma musene kibirisi yake sigone kebore mbeta mawira kerigia Speaker ombunge akaunti ya Meru Ayubundi na uritia kariba akaunti unene kureka kuthura kana kuthurwa ni MCA weta Mauritania Ntere cha Mombasa kiaria Speaker Ayubundi ariwa tekigina kia weta Mauritania ya MCA bakutha bagita ikiathuri na gutia MCA nende ombika kwithira bakire weta Bundi ariwa kwena kinyandio ngaingi bangeri chinyeche weta omeande guruna no mwanka MCA bakethira bagita Boniface Mongera katwe chikinya
Na kumania Nteto ithirĩtwo ĩkĩarirwa na wingi kiri mitandao ikimwingire ne kaunti Meru wantu kwejirithiri gukonia ndiunge MCs babunge kaunti Meru gwetorotero Mombasa kwa kiume kimwe aria antu baba ingi bethitwo bakionio nyange bombesha na kirinde giki kirala mpara kirintere musha Meru na lintu kwa speaker bunge kaunti Meru bwana Ubuni na shumirite na gotetera ontu bobo arugite ntu batiga rukono na inyankoro kiba yatonge baba thulire kanya ko baitira ngugi MCA kethe anathurirwe imwiti ngugi o thirikari iyo twereano kitu moja kwa ora aitingwe bonge ba thirikari ba weta for training ora timu ile thuri cha management weta for training there is no harm mheshimiwa etete training na mheshimiwa rete training akariwe thirikari na mheshimiwa ora no bura ya wabaringire kura na mbatuba tuba wita wabati train so kibo gweta Mombasa for training imantu nomo nyaketho ibo batiere bo complain ba jukirwe siro bareto for training na mtu here mwitingo gyo thirikari nyao geto kando kwa thirikari uri omweru no itherwa training uithirwa training no kira kwa thirikari kugwa nkwenda kwira antu betu ibatie Nteto chiangoga no ntu MCA u aria gweta trainwa no geto trainwa na kuatiri kulingana na utumiri bwa mbesha wa PFM Act mbeshiri tengi shagweta kirimo batu je MCA situmba kwethora chikatwa na witithwa ngogenge na nandiro ntobo gitumike speaker y'ububundi aruga mwingi jo batere kwethora jokelewa mbechiri leta withirikari aja kiri ofisi ya mbunge chilwa chimbia chio batrin mbia chio bare amechara chio bare allowances na mbia chio tumiro na njireu ende utinya nduru mwe baringithia project mbia cha project chionde chiri ofisi ne governor kwa unya thirikari ria nene ye bangani mantu jonde ni thro ijeshi mwa ria bakathurwa bagaikwe for training and there is no harm with that na tiga Mombasa aki bageta bet London bet Israel bet Dubai bet Euroka ndiguru chionde bona ngwe chitawa ngwe chambungura chitawa imendero je kuja kwendea ndene ndiguru kenda beja koreta chijiziu na yu tembe chire chikiri ya excellence kawira mwangaza kere kiudhurano kiki MCs babunge kaunti Meru nakyo ndene kaunti Mombasa wakiume kimwendo bakethiro beri tanwa ni nyakwarona tara mwanya nyatongeria gavana kaunti Meru bikara mwangaza ari amwabo nyana utwetete Mombasa itomwetete tukatha tuna ntukwa Jumatatu na Jumaine kendaraniria na members bara bathurwe ne antu nuntuwa mashinani taka kindewe mashinani kenda abera program ciao iria bangite na bamura program ciao iria babangite kira kinkuromba antu betu bego bena ngoro cia gwitikiria shimwa baba nya mweshimwe etagura ngari accept mweshimwe igwo muthurire nya kithote gintukari yakyo no mwere muchara atukari naye na chu na ere ibwega ngaya mutharime atumira na njirere gitete atia ibui wakarano ati na ngari ugateta wakara mweshimwe ote akite imateta aka imateta na no go munenkere na ndinto bibiri urenda yukaye ikiau Kenge speaker y'ububundi nugitiba banganito bokongana ya bunge kaunti Meru kuthuja kanyo minister ire kethuriretwa igavana kawira mwangaza hatop excellence the governor timu ire athurite team competent no ndeveresho nyawe na ije imbie kwendekana na tweta twateka tuona timu ire aretete ne njega tukurukie ura tukona ate ubitire criteria ire kwendekana tumweke kando na twandivise governor na arete mtungi na kethirekeria speaker y'ububundi na shokete mwikirora senator kaunti Meru bwana Mithika Ntori kuithirwa akiorotwa ja minister mi ajande kurune Kenya na batu tukwenda kuga turi a Meru utukuga tongani nafasi yewe na twire baraba wikira siasa ibatigane na siasa nonto nyokethira kijoja leo mtu ategitirie gamba gutwika kwi makoze jareo whether you are innocent until proven guilty ko uni ankwenda kuromba ntu betu Meru tu maren tu support mwana wetu Mithika Ntori na twali na timu ile ngere yome urawe na mheshimiwa Mbokinyira kuma ome amukinyire aberi tukwenda very fast mheshimiwa wetu avetend na sonin amberia ngugiawe nke reporter Nteto TV kuma jake ngina kithoke Nairobi beta Boniface Mongera
Na bakari bakilile kinani wandini adrogate nipona niti mutoro yo nyuma yakira bakuwa ni mabisa bakingiro kinyumo kimero kuya na kwethira nini bakinanga matangi ya rwero kinani muichweru water project bari mabisa bane ni bedirite bagita bakyuga ati ni akari baba baingira rwero taba kinyilende ni park na ku anende matangi yanende bedire kwethira bare kumene bonendi bachamaniti kidimene kiwara bamenderetie Kare Dennis Mugendi na utwachiwa. Iguru bokiriti na gukamata matigari ya mibaibu ya rojiro wao rokindani muishwiri water project kuma kirimene kya baiburu nterene ijisia kiriri kindani wandini adhirugaiti igembe south mibaibu ili ukojibu nene bawinyangia na ntabariko iria bakugithithitwe ni askari kuma Meru National Park iria bankene nayo askari bakende WS kuma park bakanyangia pipes bakabuithia discourse sanitics na kiruru ni antu beto bakendani babengema batumaira kwa hivyo thai ote mtu amewasesirura kunywa ng'ombe cietu mburi cietu into bionde beto tukunda cero bitemya kwa sesirwe nonto orende rote kinyana nonto tero mbo kinyana nonto pipes kende WS bara unangire na nya intakes bara unangire KWS pakathithia twita Malaysia sin damage ina cost nene sana sina about 10 million twina thina kuringana ora twinde twithera tukiciumaniria kurita mbia cietu waka initeki bote bwakaguta bari athira ni kwithiritwe kuri na mitaratara na mibango imega ya gutumira rujiro rwa kithima gatigatika akari na nyomo cia kithaka indi kirigarania ni askari kuna mbini na kubaithukira rojo ria bakuwera rujiro inyumo cyo igwacia royi ndiete paki miaka 5 nkiritango cia njara ndetete nono maskini tandetete no tubotonga lakini ndena knowledge yako mya kwena springs 42 kuranyu mocho ibati kwethikyo na roje alafu kwena tanariba neko lokirete paki ngoria ninge tanariveje na bara no tokera ni iparastato ninge bomba ko bwethithi nyanda msikura kana bachimba ndoje ketha kaite kwana wela zito kumya kwena ndoje 42 iranyu mo ibati kwethirikenywa hii mirandi ni zaidi ya mirandi projects 8 zile ambazo zimeharibiwa siku ya jana na hii mirandi inasaidia watu zaidi ya 1500 na kwa sasa hakuna hata mmoja anapata maji ya kunywa hakuna mnyama wale tumefuga nyumbani anapata maji ya kunywa lakini wamesema maji yote iende mpaka Meru National Park wanyama waende wanyama wakunywe maji. Sasa mimi nauliza kati ya mnyama na mwanadamu ni nani anapaswa kuishi? Hiyo Meru National Park inatusaidia na nini kama wakazi wa Kendani location? Hakuna kitu wanatusaidia isipokuwa kupiga watu wetu na kutuibia nduka zetu na kufuata zile pesa ambazo tumeuza miraa yetu usiku wanakujia miraa. Tuna thenene muno nondo waro ciro rwetu rwa murandi tikaro thoro rwero ciro rwingi tose tonini muno tose tathiriku ati totonyunya na tose toitwa tukwana fiana na tukona irio miaka ethatu ekolokete itwanete thenene muno tutakona inyambia ana metu me sukuru tose tu no totorita to bia otora tukona to ninto karebirana sukuru no totokona kithanda tikatona mbia cia kuiga lakini mwanka thai miondane tonyonyi tora tutucha kwa na tulaka tukomera kuo mburi cietu na ngoko itwendiria cia thirara atigela kinyemo ikona rose rwa kunyua ithionga tu ikona rose rwa kunyua nondo wa nyamo icio paki icio rose rwa kwena maithuku otate twana na ruo ni ithu bakene na paki ana metu kinyara mathomi mayandiko ipakie imwe kwa imwe akariba bakinyite kambini ya Sibo munini wawe na meneretie ithithiare ya askari mantu thirikari ikwirujukie itagaria mbere ya marwa jarura muta na kutotumbite ikwaraniria na arungamiri Meru National Park guciandura kirigiki irari total destruction na uni atuera ndrojere tu na chief iturombere kuandika report na twatuma kiri ofisi ira twithera tukiandikira report ga tugicimenyithia mandu ya kuendelea na ground na no ntu indara iri yele cionthe ni rungamiri ni county government chiara county government kagotena sheria ira ikavite mwananchi
gutwika nyumo cia gethaga icio cia important than mwananchi urobati kunyoro yero mwananchi na njou na mpiti no roko bati kuthia moyo kango tuma iromba yakwa ki excellency the governor honorable Kawira Mwangiza na kinya mheshimiwa wetu kijana mchapakazi bwana John Paul Mwirigi ati nibaingilie kati tote kwandra kuona aibu wenge yarara tokere nara igembe central kwandra nikile ibarere ntirie kweto no tuba kwithira bena mpara kuna tubarendere igembe south kinya tue totonywe mpara twambia kura ntobie na aibu na twambia kwambia kuromba tutakinyaganya ne kau askare bapaki batwa nafasi tukunde miura yeto tukundi la betona kwanda nyoni. Dennis Mugendi, Weru TV, tole ni akiriri kindani wandi ya Thirogaiti, Yembe South, County ya Meru. Agarba kaunti ya Tharaka Nithi banane bakarambwa muthenya ari bachiumiritie na gukatha Rais William Ruto bonene nontopo gutara Professor Kithure Kindiki kuyokia gite kyo minister bakiaria bari Mombasa muthenya ari akaribane ndi barane ndi ya biashara na kinyande kwa bangu ingi ibakoria Professor Kindiki kuyokia kanya kana gukiria kaunti yone kinyakuritenera ngwe na atongiria bange ba kaunti imyario yabani watimbaru ni munene wa University ya Tharaka Professor Kinyumburiongi urankorokio kudhakiura kia kambia barithi wakwa kwene University ukenda kudhiria makarika ya wagagia. Gikenono agikuthiuruka ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi akariba kaunti no bagikenagira Professor Kithure Kindiki gutwekwa minister wokaria bwandeni Ndagitari William Ruto akariba kaunti no barabari kaunti ya Mombasa wana babatatigitwe nyuma gukenera giuntu giki tio tunaikeno kenera muno ntu wa rais wetu William Samoei Ruto utunengera minister kaita kambere kumarindu uru ya umbiro ya Kenya since independent twagwatire minister wa mbere na nuntu bwa gucokia nkatho nyana aramuchie ari beto araje na bamaito bakenete muno nkemi antu ba Tharaka Nithi bakenete sana nuntu bakuthurirwa mwana wao etwa Professor Kindiki na itukumurombera na itugucokeria president wetu Dr. Ruto akariba babarabari Mombasa barakumya mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto nontu bakoririkana kaunti no antu bange no begwo na nontu Tharaka nini abakonengera minister ina tutumiritie muno kagita kamoya tuigire mianga 40 na tuitokare wogu tore ngumu tio turi Tharaka tu baturudire mantuma magateria biashara cietu ciendelea bwega utuke nya stima ciendamite ria baba kurutha mantuma production bariuga wirigiro bwao Kindiki na Ndagitari Ruto gutigira bakuraithĩria ũtũũro bwa nthiguru ya Kenya. Interior, yani kazi ya interior ni kazi ambayo ni kazi kubwa na si ati ni Tharaka peke yake, ni Kenya at large, na tunajua ya kwamba hii kazi ataifanya. Ntuwetekia karobi na barabangi niketha intobira turi manara achiri yandi siebukira antu bagwetu biriwe turi mankina na ndoroko na munyana mwere gutie market kenoni no Professor Peter Muriungi wano yatiraomba kuitha gikeno giake kiri Ndagitari William Ruto no ntobo particularly in Tharaka Nithi na Tharaka in particular twina nkathu inene muno nonto for the first time Tharaka ikuona a full cabinet secretary na petwe position nene muno pia inkwenda congratulate honorable Kithure Kindiki nonto bakuruta wira muno na kuruira honorable Ruto. Muriungi oranwe munini wa chanchera murugameri kiri University ya Tharaka arauria Professor Kithure Kindiki nonto akugwata atikariganirwe muchie na inkona nonto ba ministry ni apewa nonto ba security issues kwenda kinya ko request atwakire police post in the university kenda to improve the security of the students ngwete ntamuchagia ka work variant so that this is the biggest opportunity to eneo to transform Tharaka for good. Kiripotera Weru TV mbetagwa Mateni Mogambi.
Umwe bwerekire bw'iwanda by'amayani kaunti ya Meru ibonanitie kwenda koni gutaro komithika lintoriare minister wa urimi erekirie abanene baikatha mithikana gucokia nkatho ni untu bwa kumutara ni beterete ninde bakiwa baina witi komithika lintoria kaumba bonene gitine kina ketana mbere kulukiria mawatho ya Meru ya mayani mutugi kare katumenyethie kuruki kinya nyuma ya mutongiri wa mugongo Dr. William Ruto kuthura tongiria bawe barakaritania na bongo ikiri thirikari yawe na babata gucokia giti kia minister urimi ya Meru kiri mithikari nturi na ndi bamwe baerekirie ba factory cia majani mwanya mwanya ja Meru kinya rio MC wa Igoji West Mbiuki ni baugite mithikari nturi ari na kathari na bakimuromba mono gutegera kimera kia majani na gwitithia watho jaraja kurukirwe mbunge nene jaige kimera gikina mbere naito mwira arimi bonde especially region yetu Meru na Tharaka Nithi itomulweletie naito kuromba atu support muno turi arimi pamayani ki nguira chionte twinacio kuma chia kuria mbecha chia mayani kenda chitia kuma mantu ya kuria thoko kuma mantu ya diversification ka kuingia into bila tukuthithia vya mayani itukwenda thirikari itwatila sana kenda murimi omba kuguneka ka kuona kira kwenda kumania na mayani atwitire ngugi bwega atwikie angi nkurukia aria turi no ntumurimi na wirigiro bubu nene muno kiriwe na itugwitikia kuringana na uwezo bwawe na itukuona uria akari itugwitikia gaithira murimi ngugi aka make sure reform hii tuendete acho si kuendelea kenda arimi bomba kuendelea kuona faida ya majani. The reforms already they are not effected. Arimi ba majani batena hamani no batena confidence no bateko menya what is happening. Currently toriona directors bara babuliro bara office ba koroba keja bakatonyende the same office. So neto kwenda this confusion etweke cleared ikenda nkinyo ba director bara bakorutangoge barutengoge na confidence na barutere aremingo gebwega bakimenyaga bari ofisine legally Nkoroki Mbiuki nariritie fertilizer kugurwa kwa serious bond gituo kia Meru akiuria arimi ni babatuwe kwa werune na kunengerwa mutaratara jumwega jwegie boro ya iu uriona arimi baritinda guteto bakiugaga batenderua ugacoka gwatuika kuri babenderua quantity nyingi muno na beta kwendia na price nene ome au kwa hiyo antu awine kubatiko thokere kiria fertilizer ni mbeca igana kwendio very kiria na ni igana ijite na ketho etikugana ni ongerwe na murimi ni erwe ketho getigani antu muntu uma mkubu kana uma Igoji atindaga mutindwa eterete fertilizer etio. This one must be very clear. Muthiene Mbiuki no rite thirikari gutegera urimi bwa ng'ombe muno sheria akiuga gukombikana bakanyirwa moguri ja irio bya ng'ombe bomba kwithira bakigwirirwa na gwitithia urimi bau na mbere bwega UST economy yetu muno tugwete ria lakini gutikio tukuona iria neno ntubwa irio bya ng'ombe ndende romba thirikari yetu ya Ruto itegera irio bya ng'ombe na ene other fees cia ng'ombe including chumbe na ndawa cia ng'ombe iye subsidized ne kendo batwe tole arimi ba iria para bange bakienjoy o batwe tu enjoy utonga kiripotera Nteto cia Weru rea kwa rietwa ni mutugi kare na kumira kende to mutugi karene tukutha twekera gatanta kende to chieto uroboru ari ndokethira inde tugatana nyuma kaita katikura nonto mambo bango ya garo ya siasa muneto madithia au kari Maureen komena ngeto Phineas Imana